ekhaya le uma nithanda abanithandayo yeyinawo yini umvuzo ekhaya elikwenzayo 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 nina elikwenzayo elikwenzayo osiyama nale konke elikwenzayo nina elikwenzayo konke elikwenzayo kwenzeni ngothando konke elikwenzayo 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 kwenzeni ngothando konke elikwenzayo nina elikwenzayo elikwenzayo ngothando konke elikwenzayo nina elikwenzayo konke elikwenzayo kwenzeni ngothando konke elikwenzayo nina elikwenzayo konke elikwenzayo kwenzeni ngothando amen 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 hallelujah amen 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 yeah amen amen oh hallelujah bese ushasa abantu ndasabazi konke elikwenzayo konke elikwenzayo kwenzeni ngothando amen 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 kwenzeni ngothando. Thank you.